Pura Manik Tirta Desa Adat Kapal Kecamatan Mengui Badung, Indonesia mengemargi yang upacara nyenuk mekebat daun bangun ayu saha ngebek ring pura irike. Upacara puniki pinaka dudonan upacara memungkah ngeteglinggih mupuk pedagingan pedudusan agung miwah tawur balik sumpah sanes sampun kemargiang ring pura irike. Pemargian upacara nyenuk mekebat daun bangun ayu mewah ngebek kekawitin saking pura desa Adat Kapal antuk memargi ngeruruh pura sade desa Kapal saha puput ring pura Manik Tirta. Upacara puniki pinaka dudonan pemargian upacara memungkah nyentek linggih mupuk pedagingan pedudusan agung mewah tawur balik sumpah sane pucak karyaipun kemargiang dawa gerahina anggara kliwon tanggal 21 November warsa kali tali pitulas. Pengerajak karya ide bagus anom wede maosang adeng pemargin pecara nyenuk mekebat daun bangun ayu wiaden ngebek puniki katuran pala bungkah pala gantung pala wija wiaden pala boga sani katur majang ide betara sani melinggih ring pura Manik Tirta mawinan ide sih mupaice kerahayuan adeng samian krama. Tujuan punika pacang ngaturen pala bungkah, pala gantung, pala wijo, dados, pala bogo, katur ring ide batari luar ki Manik Tirta. Gumanti ide pacang mapaice ring banyak ide kemertaan kayang kerokas. Punika tujuan nyinuk ring sajeroan merbu kebat daun. Punika ide batara risampun paturan karya pacang mapice pengening-ening merbu nika ke pasucian ring jagat. Lauh minakadi ngebaten kesediaan ide mapice ring banyak utawi kerahayuan ring jagat dari kisami pemekas dikira pemasan Manik Tirta rauh ring jagat dari kisami punika mindakadi kewentan karya ngebuk bat tahun. Manggala prawataka karya jero mangku Madekarta ngaturang suksema majang samian angga sane sampun nyarengin ngerembe pemargin karya ring pura Manik Tirta mawinan presiden margi antar labde karya. Punika taler majang guru wisesa pemekas pemerintah Kabupaten Badung sane taler banget ngewantu pemargin upacara. Titiang presiden ngemargiang karya sekadia sapuniki nenten lempas saking wantuan dukungan kaping pertama saking jero pemaksaan titiang sami kaping kalih saking dane jero bonese kesarangan masyarakat kapal sarang sami nan taler nenten lempas saking bantuan sang yang guru wisesa ingin punika pemerintah Kabupaten Badung khususnya Pak Bupati Pak Nyoman Giri Prasto sampun presiden ngewantu titiang mekawanan karya puniki memargian antar tun labda karya. Upacara nyenuk mekebat daun bangun ayu mewah ngebek kepuput kali diri sulinggih minakadi ide peranda Buddha geria kediri sange mewah ide pedanda Buddha geria jadi. Pemargian pecara penyeneban jagi kemargiang ring rahina sanis cara umanis pujut tanggal kali Desember warsa kali tali pitulas. Anggara Tanah Bal TV.